kiama gitu no kirathie gikurite ni twina andu akuma kuria Kakamega maingira kiama gia People's Party, twina muheshimiwa Odhiambo kuma kuria Kisumu, twina atongoria kuma kuria Marsabit na maingira kiama gitu gia People's Party, na undu uyu ni urathie tuonete kiama no kirathie gikurite na ningwenda njokerie ciama ciothe iria turakorire thini wa opposition ngatho ni gutunyita ugeni na gutukaribisha. Kiama kia Jubilee ni turonire ni kiratumire ndomereri ya gutukaribisha. Kiama gia PNU Peter Munya ni monire kiama kia Wiper ni giatumanite. Kiama kia Linda Mwananchi kana grupu ya Linda Mwananchi ni monire Governor Orengo na ciama iria ingi ciothe tondu no turakiaria na atongoria aria makori kuu thiini. Ni turaigwa ni turokire kiama gia People's Party ni kirokire kuri kundu kirakaribishwo na tuguthie na mbere kunyitana niguo tutware Kenya mbere. No nginya tunyitane ithuothe turi thiini wa opposition, turute candidate umwe tuguthie next year, na candidate ucio akorwo na running mate wake. Ithuothe twi opposition to make sure twaruta mundu umwe wa kungethanira na andu aya mahotometie bururi wa Kenya, na niguo tuingate William Ruto na speed ya iga iguru na margin ya iga iguru gukira iria hihi ingirariho. Koguo nikio na ithie turejiungire niguo tuongerere speed na niguo agithie tukorwo na ithie no turebanga maundu maria tukuhingiria andu a Kenya.